Бұл азыр 8 орынға лайықтастырылған Кыргызстандағы бірінші пилоттық проект. Бардығы өзіме саяз. Профилдері бардығы сол жерде çoğulup, сол жерде бір жерден жардам көрсетіледі. Кардио центр Бишкекмен байланышабыз. Базар Коргон, Алабука, министр здравоохранения, национальный хирургический центр, Энсомид. Принтер көреткен. Біз текшердік, сол Дома у нас со всеми условиями, санузлом, жилье для малоимущих семей, для в Узденском районе 2 водопровода. Кроме тех 35, которые мы уже завершили. Плита постоянно надо 23 палата var. Telefonda var. Kolumuzdan gelen tutarlı oturuz. Harbi klaslar özünçe. Ondan sonra da aldılar. Kolumuzdan gelsin ne yapalım? Yani sağmasın. Yine ben özümüz kızarmadan çıkar. Daha büyük tarafta. Biz 48 milyon so'm akça bölünген жергиликтүү бюджеттен 36 milyon so'm тегерегинди утуп алышып туруп 9 метр болчу биз азыр сплошной асфальт басабыз бетине 14 метрге чейин кеңейтип атабыз.
Күндөрдө уже почти бүтүлөп калды. Ошол көпүрөнү куруп атабыз. Бул шаардын эми инфраструктурасы боюнча жалпы жергиликтүү бюджеттен 174 миллион сомдук иш жасайбыз жылына. Шаардын эми инфраструктурасы боюнча жалпы жергиликтүү бюджеттен 174 жасап атабыз. Бул дагы ушул тротуарлар боюнча, шаар боюнча асфальт beş gece şahırda 15 kulakçı oldu. Hocalıktın ülüş algan hocalıktın sanı. Teli ayantı 1516 gektar. Span müteleri ekilmiş. Dol borularda iş taşıdı bölümü. Elçer ve endüründürlüğün cana tamam aşırı bölümü 7 milyon 500 kutlalar. Span dol borularda suga çıkarmağın kartası boyunca malumat verip keteyim.
...75 oğru jet otat, Covid menen, pnevmoniya menen. 100'den aşıp kettiler, 120'ga çeyin bardı. Bирок азыр ичине спад бар. Азайды. Eң негизгиси Кыргызстандын бул экология таза продукцияны сыртка экспортко алып чыгып атканы. Кыргызстан танытып атканы мына жапай алмаларды какылып чыгарып атышат. Бул эми жумуш орун, бул эми байланышкан да барлык бири-бирине. Мына ушундай биздин максат азыр бүт региондордо Кыргызстанда эмне өндүрүлсө, ошону кайра иштетип аткан ишкерлерди биз колдоо максатыбыз.